Tujuh tun ane tayu sembahyang menansit haibang tayu puasa karena ane amanah Tuhan haibang benana jaga haibang benana jaga bek bajut raya taparoh ublang baana agam yugulam raga bek tajuk cangkoi serta parang sayang didikan hana sayang didikan hana. Tujuh tun ane tayu sembahyang menancit haibang tayu puasa karena ane amanah Tuhan haibang benana jaga haibang benana jaga bek bajut raya taparoh ublang baana agam yugulam raga bek tajuk cangkoi serta parang sayang didikan hana sayang didikan hana. Wahai abi ummi lon sayang ane tunjang ilmu benar intat sikula serta medagang mufham Al-Quran mufham agama omati tanyo tawabak Tuhan nyan ke anenyan yang baca doa omati tanyo tawabak Tuhan nyan ke anenyan yang baca doa. Wahai abi ummi lon sayang ane tak tunjang ilmu benar intat sikula serta medagang mufham aturan mufham agama omati tanyo tawabak Tuhan nyan ke anenyan yang baca doa omati tanyo tawabak Tuhan nyan ke anenyan yang baca doa.